Ki MLA ke Kongres ke Praterik Urempang arah jarak arpuar kelalet ya kendua yang Menteri Rangba ke Jela Ukonrad Konggal Sangma hakaba kelalet men Ajeng Kersan ya ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ke Belayalam dan ke Seng NPP. Ki MLA ke Kongres ke Ajeng Kersan ya ke Sarkar MDA ki kentup ya ke Dr. Amprin Lengdo ubak Meral Bonsiem ubak Mahendro Rapsang ubak Kemfa Marbanyang bat ubak PT Saukumir. Dr. Amprin Lengdo, ilaong baka Kongres Legislature Party kelarai ban Ajeng Kersan yang Sarkar MDA. Bat berok sangut ki MLA dan kubikasur kelashim mengarai bat kilai tiru ya kesiti Ajeng Kersan ya ke Sarkar Jela Ukonrad Konggal Sangma. Ilaong bahak nega kelimat kelong kebakongsan manbu hakmat ya ke bahak kemiat jong ke Jela bat kipat ba ki banaka constituency. Ilaong bade ban buram mekarai jong ki sangut ki MLA. Bat lada omla ban buram mekasur jong ki nyong mikmat pat ba kan om don jengmut ya keseng bakan ya cekmat. Kum ki MLA ki belasya ajit ho pat ba kum ta ki lashim haladi ki jengkit klik ban pentikina bagi don hakajaka bagi pat ba ka constituency kin ummat jeng e kum bagi lamat hakini ki saus nem ki belalej. Bangi ki sangut ki MLA ngi lashim ya karai bangin senrop lang bat ke MDA government. Pilaban ong malay kajakum ni kalong mangi sangut ngin pet iway ya iway. Ngin ya pet babaro ki jing don kam ha ki constituencies ki baper ki jongi sangut kin yo bentalem ha ka kiu ha ka development ban pet ru ba kini ki jing e ki jongi mentala sausnem kinum yai beteng henrengin yo jing mentoy lang nak benta kinong song snong bat ka constituency jongi ngilayo ruban ya grand candidate halor ka border dispute ngilayo grand candidate syapang ki jingdon kam ha ki constituencies ki jongi nrengin dang yai kendo bat ka MDA government bat ngilakmen shibon bau rangba menteri jong kaneka jela ka jongi ula accept yangi kum ka CLP bat ngin ya trelang bat ke Sarkar nang ni syakmat ya sini bakat to kat ki kemeli to kongres ki doni ki mu bon punya so na bat ke NPP hato kata ka di sya makan ni ka sinjam ko beningkong ngi ngim kwa bangin batay ya ki jingja ki bansawan ngi ong ya pi bangim sngow don kam syu kum ki sangut bangin dang artatin baha ki sausnem ki jing e ki jongi om dan bala ban batay ngila dep rai ngin sapet dang ni syakmat sang BJP ngi ngim don kam bangin ya kren ya kata ka jinggete jong kini batnu ngim dei mangiru ban batay ya kata dada pidon kanu ke jingkeli syapang kata ka jing ya sno jong ki bakiwe ki party pidon kam ban kren ya ki ngim dei mangi ban ai jubab ngi ong kum ni ngi don sangot ki kongres ki basa ha ka seng kongres ha ka legislative assembly ngiyo bangi sangut ngidon hagi jing e shibon mdon ba keli mdon ba pertau mdon ba wan yaram tingila habrai mangi kum kinong yalam ken kumnong ginong bot jongno habaki nong kersan jongi gila de bot pa yangi te gidon kirai ki bangi hapshim bat kane gade gawai na kita kirai ki bangi lashim. so you ready to work with the BJP ma'am? Please don't ask me, we don't have any contact with the BJP. No, but they are in the coalition. I don't know whether they're in the coalition or not. It's not for me to answer those questions. The CLP is going to the MDA. Simple. Now you decide, you interpret. We have taken a call. Respect our decision. Simple. We see that the 4 MLAs